Yes, reka nongere basuhuze mbahikaze muri amakuru yo mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 20 Kamena 2026 ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ibintu byakomeye turaje turebera hamwe uko byifashe mu minembwe, ni naho twibanda. Hanyuma tugaruke nanone ku makuru ari kuvugwa muri politike na dipolomasi mpuzamahanga. Perezida TSHIS3KEDI kunganya na Politike yabyise insinzi ariko bihuza n'intambara ari guhanganamo n'umutwe wa M23 muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambara avuga ko mu by'ukuri ahanganye n'abanyarwanda nk'uko ahora byivugira ngo kuko M23 ni umutwe ushyigikiwe n'u Rwanda. Ibyo yatangaje aboneraho gutuka uwo yasimbuye ari we Joseph Kabila Kabange amwitimbwa. Aka kanya M23 irarakaye irazira mwibwirira ititega amatwi wumve ibyo uvuze ntabwo bizi, umanitse hagati wicaye ariko kukamanura bizagusaba guhaguruka. Ibitangajwe na M23 binyuze muri Colonel Nanga, ni coordinateur wa M23, nibyo nje ngomba bwire 5 kuri 5. Muraje menye ibya TSHIS3KEDI bihishuwe mu buryo budasanzwe, muraje menye ibyo umukuru w'igihugu Facibeto mu by'ukuri bigiye hanze mu buryo butunguranye nyuma yuko ibyo yatangaje bitegeze binezeza na gato abo muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ndetse n'abayobozi ba M23 ubwabo. Yakututse n'u Rwanda, ntabwo yatutse Kabila gusa, yatutse n'u Rwanda. Mu by'ukuri ararushotora rwose atuka abanyarwanda. Reka nze mbabwire icyo u Rwanda rwavuze ku bushotoranyi bwa TSHIS3KEDI watutse abanyarwanda. Reka tuze byose tubive imuzini muzingo muri aya makuru. Biranashoboka ko Generali Muhozi Kainerugaba ngo yakwinjira mu kunga Perezida TSHIS3KEDI ndetse na Perezida Kagame n'abakuru b'ibihugu byombi bishyamiranye mu by'ukuri kuva mu myaka yashize. Ubona ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko bidacanye uwaka n'abakuru b'ibihugu byombi ntabwo bumvikana. Ikigezweho n'ubwunzi bwa General Muhozi Kainerugaba wahagurukiye kubikoraho bwangu kugira ngo umwuka mwiza uboneke. Reka tuze tubirebere hamwe, dore ko ari umwe mu bakomeje kugenda bubaka amateka mu guhuza abatumvikana nyuma yo guhuza Uganda n'u Rwanda bikongera kubana neza. Aka kanya yinjiye mu kunga Perezida TSHIS3KEDI ndetse na Perezida Kagame. Hanyuma rero yanaboneyeho gushimira Perezida TSHIS3KEDI wahisemo kwirukana uwahoze ari umuyobozi w'intara y'Ituri ari we Generali Guverineri John Luboya. Bivugwa neza ko yirukanwe kubera ubusabe bwa Generali Muhozi Kainerugaba. Aka kanya Muhozi arashima cyane. Icyo nababwira muri inkuru nuko atari ukuba Muhozi agiye kunga Perezida Kagame na TSHIS3KEDI, ahubwo yemeye ko cyangwa se yemeje ko vuba aha abari i Kigali mu Rwanda. Uyu ni Muhozi Kainerugaba, ariko kandi avuga ko vuba aha ari Perezida wa Uganda. Benshi baravuga bati n'ubundi n'umwana wa Perezida wa Perezida Museveni, bikaba binakwiye ko mu by'ukuri yazamusimbura, ariko bijyanye n'amagambo atangaza benshi bakamushira ntibamushira amakenga. Ikindi kuba ari umugaba w'ingabo bikavugwa neza ko mu by'ukuri byamuha amahirwe, ariko kandi nanone kuba ubutegetsi yaburagwa na se nabyo ni ibivugwa. Aka kanya rero nawe yongeye kwemeza ko vuba aha aza kuba ari Perezida w'igihugu cya Uganda. 5 kuri 5 rero aya namakuru tujya kuba tuva imuzini muzingo. Nongeye kuba ikaze mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibako Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0784483217 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukadahamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Nyuma yuko ejo bundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize itya inganya na Politike igitego 1-1, Perezida TSHIS3KEDI yabifashe nk'insinzi ahitamo guhererekesha ibi byishimo yaragize ibitutsi no kuvuga ko yiteguye kujya kurasa mu burasirazuba bw'igihugu cye. TSHIS3KEDI warebye uyu mukino muri stade ndetse ikipe ya Kongo igakora amateka yo kunganya na Politike no kubona inota rya mbere mu gikombe cy'isi yitabiriye bwa kabiri yagiherukagamo ubundi mu myaka 52 ishize. Murabizi ko ubwo babonaga tike rwose buri mukinnyi wakiniye mu by'ukuri igihugu cya Kongo muri qualification byarangiye Perezida TSHIS3KEDI amuhembye imodoka ya Range Rover.
aka kanya rero kuri TSHIS3KEDI ngo ntiwari umwanya wo kwishimira amateka ya LE20 gusa yanditse amateka yo gutsinda ibitego cyangwa se igitego bwa mbere mu gikombe cy'isi, ahubwo yahisemo guhura n'abanyekongo ba muri Amerika ababwira ibijyanye na politike. TSHIS3KEDI yavuze ko bijyanye n'uko igihugu cyabo kiri mu ntambara, abakinnyi babo bakoze ibitangaza kuko hari abatekerezaga ko bazagorwa n'abarimo rutahizamu Cristiano Ronaldo uri mu bakomeye ku isi, ariko ko bagaragaje ko rwose bashobora kwihagararaho. Asobanura iby'intambara rero, TSHIS3KEDI avuga ko leta ya Kongo yatahuye abagambanyi bakorana n'ihuriro AFC M23 rigenzura igice kinini cy'uburasirazuba bw'igihugu. Asobanura ko ngo yibwiraga ko baba mu Rwanda gusa, ariko ngo yasanze baracengeyewe hariya ni Kinshasa. Ati ntimuzemere kugambanira igihugu cyanyu, abarozi babaho, twatekerezaga ko baba mu Rwanda gusa ariko baraducengeye. TSHIS3KEDI yavuze ko nyuma y'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye umuyobozi mwiza ari we Laurent Kabila, ariko nyuma yabo mu by'ukuri abo yise abanzi binjiye mu gihugu cyabo bamukuraho, bishyiriraho uwo yise imbwa bayitoza ibyo bashakaga. Uretse kwibasira Joseph Kabila ari we wiswe imbwa, TSHIS3KEDI yabwiye abanyekongo baba muri Amerika mu gihe cya vuba ko bazisubiza umujyi wa Goma n'uwa Bukavu bimaze igihe kirenga umwaka zitagenzura. Agira ati rwose mfite icyizere ko mu minsi iri imbere Kongo yose izabohorwa, avandimwe ndetse n'abashiki bacu Goma na Bukavu barishimye, tuzaba turi kumwe. Abanzi baracengeye kandi uyu munsi twarize mu by'ukuri kuhakura isomo, ubu tugomba mu by'ukuri kubaka ikintu gikomeye. Ibi rero ntibyatangajwe ndetse ntibikiri n'inkuru, n'ibyagiye bigarukwaho na Perezida TSHIS3KEDI ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye byagiye bigaruka kuri iyi nkuru. Aha rero ndagira amabwire icyo u Rwanda rwatangaje. Ni guverineri murambabarira guverinoma y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo abajije cyangwa se abinyujije kuri X yahoze ari Twitter, yavuze ko igihugu cya Kongo mu by'ukuri ikipe y'igihugu ya Kongo LE20 yahaye ibyishimo byinshi abanyafurika, ariko TSHIS3KEDI agahitamo kubidobya atuka abanyarwanda n'abenegihugu. Ati LE20 yashimishije Afurika mu mukino wabo wa mbere w'igikombe cy'isi. Perezida TSHIS3KEDI yahisemo kudobya ibi bihe atuka abanyarwanda n'abanyekongo n'ubutaka bwa Amerika, yigamba gukomeza kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Kongo. TSHIS3KEDI yifashishije ibikorwa bikomeye by'imikino mu nyungu za politike iciriritse, ndetse amagambo y'ubushotoranyi agaragaza kutubahana no kutemera amasezerano ya Washington n'intego zayo. N'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo ku ya 4 Ukuboza umwaka ushize, ateganya ibyo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR bikozwe n'ingabo za Kongo. Byamara gukorwa, u Rwanda rugakora ingamba z'ubwirinzi, harimo kandi ingingo yo gucyura impunzi. Mu bikorwa remezo byitezwe ko Rwanda na Kongo bizongera mu by'ukuri kongera imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu ruzatanga megawati 460 z'amashanyarazi rucanira abaturage barenga 300,000. Biteganyijwe ko ruzuzura mu mwaka wa 2030 rutwaye miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Hari kandi bijyanye n'amabuye y'agaciro, aho u Rwanda na Kongo bizajya mu cyiciro kirenze kuyacukura biyatunganye, kuko ari bwo mu by'ukuri yagirira inyungu abaturage bo mu karere, kandi ko hazajyaho amategeko ahuriweho ajyanye n'umutekano w'ubucuruzi bwayo. Amasezerano ya Washington kandi ateganya ko ibihugu byombi bizifatanya gukura gaze metane muri iki kiyaga biyitunganyemo ingufu z'amashanyarazi. Icyakora nubwo ayo masezerano yasinywe ku ruhande rwa Kongo, bisa naho yaba mu by'ukuri amasigara cyicaro. Guverinoma y'u Rwanda ihamya ko ibihugu byombi bifite amahirwe menshi byabyaza umusaruro, akabifasha kwirinda amakimbirane. Yizera ko habayeho ubufatanye buteganywa mu masezerano ya Washington, akarere kagira amahoro arambye. Yes, icyo rero ni igisubizo cy'u Rwanda ku bitutsi Perezida TSHIS3KEDI yatutse u Rwanda yigamba intsinzi. Nyamara abanyarwanda nabo muri rusange n'abanyafurika bari bishimiye mu by'ukuri intambwe Kongo yateye
ibasha kunganya n'igihugu cy'igihanganye muri ruhago nka Portugal. Yes, hanyuma mwumvise ko byatangajwe na n'uyu Perezida Tshisekedi harimo no kwibasira Joseph Kabila Kabanga wayoboye iki gihugu. Ni Kabila ushinjwa kuba ari umugambanyi w'igihugu, ni Kabila ushinjwa kuba umunyamahanga ngo umunyarwanda, agashinjwa gushyigikira umutwe wa AFC M23 mu gihe ufite ibice byinshi ugenzura muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Rero ibyatangajwe kuri Kabila, mwumvise ko Tshisekedi yamwise imbwa yasimbuye Desire Kabila, nyamara mu by'ukuri reka turebera hamwe ibyo uyu coordinateur wa AFC M23 ariwe Colonel Nanga yaje agira icyo abivugaho. Umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga Yobeluwo yagaye bikomeye iyi mvuga ya Tshisekedi yo kwita Joseph Kabila imbwa. Ubwo Tshisekedi yabitangazaga wabonaga ko rwose ashize amanga ndetse nta mubwo bafite, nta nubwo ngira ngo wenda yarazi ko aza guhabwa ibisubizo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko mu by'ukuri urebye yashyize Joseph Kabila ku rutonde rw'abagambana igihugu cyabo, kuko ngo umwanzi yakuyeho Desire Kabila amushyira ku butegetsi, amutoza gukorera mu nyungu ze. Ubwo rero ibyatangajwe byose na Tshisekedi twabigarutseho kuri X yahoze ari Twitter. Colonel Nanga yatangarije kuri uru rubuga ko kwita Joseph Kabila imbwa bidakwiye kandi ko bigaragara mu rwango n'amacakubiri ndetse bigatesha agaciro inshingano Tshisekedi afite ku gihugu. Uyu munyapolitike yakomeje agira ati ese ninde utazi kwimbwa itungo iri mu mafunguro gakondo y'agaciro ya Bwana Tshisekedi? Ese yasimbuye imbwa ku ruhembe rw'igihugu? Nanga rero yatangaje ko amagambo Tshisekedi ahora avuga agaragaza urwego rw'amashuri yize, amahugurwa yahawe ndetse n'icyuho afite mu bumenyi bw'imiyoborere. Tshisekedi yibasiye kandi Kabila mu gihe umubano wabo wazambye, ibyanatumye Kabila mu by'ukuri yakurikiranwa n'ubutabera bwa Kongo, urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rumuhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu, mu by'ukuri rumukatira igihano cy'urupfu. Joseph Kabila yamaganye uyu mwanzuro agaragaza ko uri muri gahunda ya Tshisekedi yo kwikiza abatavuga rumwe nawe yifashishije intwaro zirimo ubutabera. Yes, hanyuma mu minembwe, reka tugaruke mu minembwe turebera hamwe amakuru yo guturukayo. Gusa inkuru iravuga ko amarira n'amariba mu ngabo z'u Burundi, kubera ko bivugwa ko abagera kuri 235 bashobora kuba bamaze kugwa ku rugamba muri iki cyumweru cyose turi gusoza. Ni urugamba bahanganyemo na AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho, ihuriro rya FARDC, Wazalendo, FDLR, FDNB n'abacancuro ryongeye gukora ibikorwa bigayitse cyane n'abafatanya ibikorwa baryo. Birumvikana ku munsi wo kwa kane, kuva ku munsi wo kwa kane kugera ku mugoroba wo kwa gatanu, bakomeje guhitana ubuzima bw'inzirakarengane cyane cyane muri axe za Minembwe, muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Epfo, ari nako byangiza imitungo yabo mu gihe isi yakomeje kurebera ibyo bamwe bemeza ko ari ibikorwa bigamije gutsemba abanyamulenge. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko kuri wa kane tariki 18 Kamena hagati ya saa moya z'ijoro na saa 5 z'ijoro, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero ku gace gato cyane ka Bweru, gisenya ingo nyinshi kandi gihitana abaturage b'inzirakarengane batatu. Iki gitero kandi cyakomerekeje batandatu, abakomeretse kuri ubu bakaba bitabwaho ku kigo nderabuzima cya Bweru. Itangazo rikomeza rivuga ko kuri wa gatanu tariki 19 2026 guhera saa 12 z'igitondo iryo huriro ryagabye ibitero cyangwa se byakajije umurego mu bitero by'indege byiyongera ku bitero bikomeje gukoreshwa hasi ku butaka, byibasiye ibice bito cyane bya Erundu ndetse no mu nkengero zaho. AFC M23 ikomeza ivuga ko ibyo bitero byibasira Irundu bikomeje mu gihe mu gihe kirenga icyumweru nta nkomyi, bituma rero abaturage b'abasivile binjira mu bihe byo gukenera ubutabazi ku buryo butigeze bubaho. Ihuriro AFC
se M23 kandi ryongeye gushimangira ko ritazahagarara ngo rirebere mu gihe abenegihugu bakomeje gusukwaho ibisasu bicwa ndetse bahatirwa guhunga ingo zabo uko bwije nuko bukeye. Yes, hanyuma ni munyemerere noneho turebere hamwe General Muhozi Kainerugaba ngo birashoboka ko rwose yaba agiye kunga Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birakorwa bite? Yabitangaje ate? Uyu mugabo w'ingabo za Uganda zizwi nka UPDF cyangwa se Ugandan People Defense Force, General Muhozi Kainerugaba akabona umwana wa Perezida Museveni, yatangaje ko nubwo uyu munsi ari we uyoboye ingabo z'iki gihugu cya Uganda, ngo afite icyizere ko umunsi umwe azaba Perezida wa Uganda, kandi icyo gihe akazahuriza hamwe Perezida Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo bakemure ikibazo kimaze igihe mu karere k'ibiyaga bigari. Mu butumwa yanyujije kuri X, Muhozi yavuze ko ubu akiri umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ariko ko yizera rwose ko vuba aha azaba Perezida wa Uganda, bityo ahamagarira abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo kugira ngo baganire ku bibazo bimaze igihe biteza umwuka mubi hagati y'impande zitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati, ubu ndi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ariko umunsi umwe wa vuba nzaba Perezida wa Uganda, maze mu by'ukuri mpamagare marume Perezida Kagame na mukuru wanjye Felix Tshisekedi kugira ngo ibibazo bikemuke. Aya magambo ya General Muhozi agaragaza uburyo akomeje kugaragaza umubano afitanye na Perezida Kagame akunze kwita nyirarume we, mu gihe ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bikomeje kugira ibyo bitumvikanaho ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu myaka ishize General Muhozi Kainerugaba yakunze gutangaza ibitekerezo bye ku bibazo by'umutekano by'ububanyi n'amahanga mu karere, cyane cyane ibirebana n'u Rwanda, Uganda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwe rero buje mu gihe hakomeje ibikorwa bitandukanye by'ubuhuza bigamije gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, akomeje kugaragara amakimbirane hagati ya leta ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo amagambo General Muhozi mu by'ukuri yatangaje ari igitekerezo cye bwite, yongeye kugaragaza icyifuzo cyo kubona ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bikemura amakimbirane binyuze mu biganiro ndetse n'ubufatanye. Hakurya y'inyanja ngari tugana ku musozo, mu gihe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Amerika na Irani byageze ku masezerano agamije guhagarika intambara yari maze amezi arenga 3 ihanganishije akarere k'uburasirazuba bwo hagati, cyangwa se inabuhungabanyije. Ikibazo gikomeje kwibazwa ni ese ninde watsinze hagati ya Washington na Tehran? Reka tubigarukeho. Trump yabwiye abanyamakuru ko aya masezerano ari insinzi ikomeye y'ubutegetsi bwe, ariko muri Iran abayobozi bo baravuga ko rwose ari Amerika yaje kwemera ibyo Tehran yashakaga nyuma yo kubona ko intambara ishobora kuyihenda cyane. Donald Trump yari mu kaga kurushaho uko yabigaragaza, cyangwa se uko yabigaragazaga, kuko imbere y'aya masezerano Trump yari yarashyizwe mu gitutu gikomeye binyuze mu biciro bya petrol byari byazamutse ku rwego rwatezaga impungenge ubukungu bw'isi. Gufungwa k'ubucuruzi ku muyohora wa Hormuz byari byugarije cyane ubukungu bwa Amerika, ndetse impungenge ko intambara ishobora kuba iy'akarere biteza ndetse kuba igihugu cyabo cyari kinjiye mu ntambara ndende. Nubwo Trump yari yatangaje cyangwa se yaratangije urugamba avuga ko agamije guca intege burundu gahunda za Iran za kirimbuzi n'iz'ibisasu bya misile, ibyasohotse muri aya masezerano ntibyerekana ko ibyo byagezweho byose. Uribaza ute se Iran niyo yaba yaratsinze bitewe nuko wenda Amerika yavuye ku izima ikemera ko amasezerano asinywa? Reka tubirebere hamwe nabyo mu by'ukuri.
mu maso ya Tehran ngo hari impamvu zikomeye zituma ivuga ko yatsinze kuko yabashije kugumana ubutegetsi bwayo nta gihindutse, nta gihamya yerekana ko yemeye cyangwa se yemeye gusenya burundu gahunda zayo za misile, nta makuru asobanura neza uko ububiko bwayo bwa uranium buzagenda. Amerika yo yemeye gusa gusubira ku meza y'ibiganiro aho gukomeza intambara, ndetse no kuba Iran ishobora no gukangukira mu by'ukuri mu koroherezwa ibihano by'ubukungu mu gihe amasezerano yashyirwa mu bikorwa. Itangazamakuru ryo muri Iran byavuze ko Amerika yahatiwe kwemera ibyo biganiro cyangwa se kwemera ibyo Iran yashakaga, ariko Trump nawe afite icyo yatsinze. Reka wenda tukirebere hamwe. Nubwo iyo urebye neza hari abanenga ayo masezerano basi yasinywe hagati ku munsi w'ejo tariki 19, Trump nawe ashobora kwiyerekana nk'umuyobozi ushobora gukoresha igitutu cya Amerika agahatira uwo bahanganye kujya mu biganiro, ndetse mu maso y'abamushyigikiye ashobora no kwiyamamaza agaragaza ko yazanye amahoro aho gukomeza intambara idafite iherezo. Israeli niyo isa niyavuye muri aya masezerano itanyuzwe, wenda reka nabyo tubire kuko niba hari uruhande rugaragara nk'urutishimye ibyagezweho ni Israeli yagabye ibitero ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran. Minisitiri w'intebe ni Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israeli, yakomeje kugaragaza ko adashyigikiye ibikubiye muri aya masezerano, cyane cyane kuba nta gisubizo gifatika gitangwa kuri gahunda ya Iran ya misile ku mitwe iyishyigikiye mu karere. Yatangaje ko Israeli izakomeza kwirwanaho uko ibibona. Ibi rero nk'uko amakuru bigaragaza byatumye bamwe mu bavuga cyangwa se bamwe bavuga ko habonetse icyuho hagati ya Trump na Netanyahu ku buryo bwo guhangana na Iran. Igisubizo gishingiye ku buryo ubwo wenda nk'uwibaza utese n'idutsinze koko. Igisubizo gishingiye ku buryo umuntu areba politiki mpuzamahanga, kuko ntago abantu bayibona kimwe. Kuko niba igipimo ari uguhirika ubutegetsi bwa Iran cyangwa se gusenya burundu ubushobozi bwayo bwa gisirikare, Trump ntiyageze ku ntego yari yatangaje. Kuko niba igipimo ari uguhagarika intambara no kurinda ubukungu bwa Amerika n'isi, Trump yabigezeho. Niba igipimo ari ukurokoka cyangwa se ari ukurokora igihugu cya igitutu cya gisirikare, cyangwa se niba ari ukurokoka igitutu cya gisirikare no kugumana iby'ingenzi Tehran yashakaga kurinda, Iran ifite impamvu zo kwiyita insinzi. Mu yandi magambo, ayo masezerano asa naho mu by'ukuri nta ruhande rwatsinze byose, ariko Iran ishobora kuba yaratsinze byinshi kurusha uko benshi bari babyiteze. Mu gihe Trump yirinze gutsindwa bikomeye, byari kumugiraho ingaruka za politike imbere muri Amerika. Ayo masezerano ashobora kutarangiza burundu amakimbirane hagati ya Amerika na Iran, navuze mbona benshi babifiteho impungenge, ahubwo ashobora kuba ngo ari ikiruhuko cy'intambara kuruta amahoro arambye. Ikibazo gikomeye gisigaye ngo ni ukumenya niba impande zombi zizubahiriza ibyo zemeye, cyangwa niba akarere kazongera kwisanga mu yindi ntambara mu minsi iri imbere. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 25/5 hano kuri Ibako Media TV. Turakomeza kubana.